Урагын булдыра пурнидем паян ебе чувашчыл ебе тахырмушкастрат экзам тудас пирги калажашшын ку иду урмах тахырмушкас адизине шуштаттарать өзен ашамышне пожыргандарать ундур бусне тахырмушкасра премшхут ишлеген учитель сенедер канцлерландарать пуль Чамба прицмах тенебек кискен калазабамалла экзамен шинжен. Кой экзамен гажал Пермь республикарат ватмыш худ ирдет, премш худ игивинде закрымыш урда иртердимер, верги тытыме менде хакласы, иш ажезенишне хакласы, преде ужин мар гажал дежавах улать, пелдерги бегех, визимжулги бегех. Кыжал валли, пелдер валли, бирин экзамен хадерлемешкен условиесен лайхланжеш, можем кенеге духры билин, пелдерги экзамен дилне, аксер кенеге духры. Чувашчылыгибе экзамен хадерленси ятлы, тухармушкасты зезерну. Ку кенегере экзамена милли хадерленс бирги, оннандар калаза оннандарным Адесене синизембаны, ушку дашлегензене синизембаны, өзене шуда илес пулзасын, адесем пер пожармазыр тиберек экзамдытма тибешлим. Кунзыр бушне кунда кенегере экзамен материализем бур. Экзамен материален кашни байы бур, а экзамен берин и визи байрандырат. Премеш байы изложение зермалды байы. Тебір байы тез идевзіне хуравласы. Вишімі же сочинение черасы. Сочинение бе изложение бірберінде тажы шиғынны. Хакланы жүкне девзіне бірле хаклашы. Мен бургенжен. Шамба биде ответ лештиммеле, эже адезен нумай, вырсы гибеден наштардан кышт уйрымлах пор. Эбер чувашчыл гибе вырсычыл гибе иртери малданги экзамен майлы киргелени материалы. Экзамен содержание, вырсен малданги варианты зембек малданги шул сентет уны экзамен материал сентибекех. А хал вырсемезем кыткыслаттырыш уйрмах тез пайне. Тез ыдывенде унда таптаса теория ыдывзем, анчелгебе теория ыдывзем умай парта тулдарну. А сочинение иге вариантлы дуны привыл челге ыдывзембе ширмалы сочинений, тепри иркли тему базирмалы сочинений. А перин челгейду зембе полмаш. А вот иркли сочинений ширмалы tegen байы будет сочинений земче. Вот премеш эшне изложение хадр чирасы был манжен пулсасын адезен не хакла эшне адезен жудайс пулсасын да адезене был Евр болмала мармыжын дезесін адезем изложение час-час ирасы вырсты гибеде, чувашты гибеде, онда адезен чау асра тытас хыныге вайлы болнебе өзем лайшырма девшілі. Кейде тимлі болас болады. Хальхи правил земдірхын, шак методика земдешірні тұрхын, адезем изложение текстіне болан жүхне малдан кіске шыр забылмай пулдарашы. Мен теп сумақ сене, теп тіслікірен содержание бешігіні теп предложение зене, сумақ сене, бір-бірінбе шығындар забырашы де. Каран иккен шу шырын жүхне, тада тұлын индірек шырза
Хайзен меллешер малыне кужумня краса таратма булдарашы көйенчен лайық. Тес иды візем пиде анзат. Өзем мелегалас болат. Ку иду сене пелегеншин был, чевачихине таватылықта бұлін пелет тезе қыдартмалы иду сен пиде анзат иду сен бізем. Онда екі иду бұр қанды вижи иду. Текст деген текст теми бежігін иду. Біземде юмормар мен игі текстті танаштармағына білес болады. Тексті зізне уйырма білмелі. Ондан бара игі текст құшынде мәлі темы енде мәлі шегіну бұр. Мәлі темы бірлестерді дағырат, мәлі шуш бірлестерді дағырат бізіне. Ондан бір идея бұр сочинений валли, сочинений тексті деген иккіміз текст базигынна идея бұл шат текстін тип шушне тукмалы. Үтізем бұрде мен чілген бірендебін қашны пайыбе пірер үйту деме болады. Савенжен ювармар. Мана пошырғандараған не бол сочинений тегенни. Мәжіндесін сочинений жырмашқын бірін шенелде жырмалы, шене ғынығы болмалы берін. Кол сочинение, услав сочинение тешина, услав сочинение жиры дезе каланы да, шамба услав сочинение мениккенне пиди лайф білес болады аджан. Ебір калам майлы, сынлам майлы жырма бұлдарат бір жабалана сынла забама, е бір-бірі шинжен, кала забамашқын, пире шыма болбат, анчақта услав сочинение тумашқын, пиде еурбек туйнат мүжіндесін ебір, бұл услав сочинение шырмашқын, хынықтарман, услав сочинение инде, онда шин хын шушлама бұлдарнене, бір проблема жінден шушлама бұлдарне қыдатмалла. Услав сочинение теп тергишан бет, малдан тезис каламалла, бір тезис. Шал тезиса энендерзе аргументсем каламалла. Аргументсем мізем, шал услав манеребе болмалла. Онда бары примледи думалла. Вот виже элементарный сочинение. А вот услав полныне, шин шоушланыне, услав манерне меле кадар даст болады. Онда мелезен пиден умай. Ну, тесекрен чи анлы сарылны мел бол, элк чухнеде, мен адезен қыз чухне ұзы ураган мел бол, мен ыйду барат де, пара аджа мен дуайт, хыя хураулайт, бір мел тесекрен. Кебір меле условия без следствий, перге без следствий, шигыны өзенен балдардаган предложение зембе узы көріне. Денжен де сапла болсан, күмбек болмалла, күмбек болсан сапла була тезе қалған не бол, мен жіндезен зойспа шигынны, шигындарза предложение пайзене шигындарны, ол кебір мел. Ондан күрдімізі мақсембе узы көріне ман жұғышпа, шаусем енендеріне тұрық, Пірреме жінден, иккеме жінден, вишеме жінден, диши көрдім за Максимбек ұзы көріне. Вот че анны сарыны мелзенжен бірі. Да ты мелзезем де бор. Ну, вот ты секренет, шак пір жылгіне полны пижім жол. Жүрді болмалы, әшінден сочинение земжерді мұры бір. Вот ты секренет хам піртеслік парашын. Мэлле шырмала. Ну, яже эш порностыт кэжи яклы болдар сочинение яже. Вот вара мэлле бушлама боларына. Шин хайын порнышне ялан дени бейт, мэлле де болин эш пэжи гындарат.
Eşre burada onza budur dezen min dumalla. Вот кунда кезен союз бур. Условия, тилебес, условия билдеришли союз. Бұл син шушлан не билдерет. Тогда предложение идулла. Вот кепри калама, тюре калама булдарет, хуравни калама, шамна думалла дезе, депрессирман булдарет. Премешинжен, хайни специально себе, сигынна услуга, теплевредмелле, а халлен миллете будин жөнөс тума булат. Конда хали премешинжен денip көрдүм, сымак паузу көрүнө. Ondan vara a halindeni agalın soyuz başıgında gencinci sambek usluğa bulmazasın sambek silesvi bulma buldarat degen soyuz bu. Agalın millete bulun gençtuma bulat kuyunuş haklalar mı buldarat tezesi rapın diye вот ham şuşlazayın diye. Vara teslikren dese kaya teslikren şarmaksin jurnalist Ejbe purma metlenet bulsan, tavan çilgemere tay çuklama, kalaju başırı regenişini azarama tibiçlem. Ot kalyak kunda teslikren kürdüm sımaq. Unda bana pulzan soyuz boğuzu kuradı bebe. Vara pulzan soyuz boğuzu kurab, da ustoyu bildiregen soyuz boğu vara,ислесви. Ара, күндір бұшне, журналистын шинзембе құтшынма пұлдарасылығы деп пұлмалла. Малла жирадып. Ең жейінде күпағалық сағалдық, ана азырат адаландар малла. Ең жейінде, құнда қалек условия союзы, ең жейінде деп беғызы құрап. Ыдақ да шақ пағалыға турабаман болзан, урық профессии бірге шошлама девет. Коллег условия союза бегузу гурадып, ыдах союзпа, ондан ползан союзы коллег, мен тебір хуткалад, мен условия союзы, бір предложение ике союз по узу гурап, коллег условия, бәлтереген союз по узу гурадып. Вара мен, премежінден десе қаланчы, премежінден, хайны специально себе шығыны ұсылыға тепі веренмелі десе қаларым етмалдым. Ondan премежінде болзасын, икимжінде болмалла, вот, хавары маллага, икимжінде куевыл профессия, сөйді зайылне шиын, бір вырында армаламар, хайын әжібе шығынны шенеліксенбе, балашса, ана ожа хывза болмалла, кеви банинже шенни батне шул хурза, она анулатмалла, Шад шул дырых малла каймалла дезе, тадай тизем ширма было. Вот Шанбек оннан дарына пособие хыжанда булим пулат пульдиха деп, ман эмитре Шанбек пособие ширзахадырес тилев бур. Вот хал еврес ире ша пособиин пер пидексеш пайбе палаштардым тезе жукладып. Бұл оңбалан халиге шак визи, иги визи мелибе узу курсасын, услау сочинениин уйрумых некадардан мелсен узу курсасын. Бара сындауба калавран хыдылма болады. Халиге шак мелсенбе узу курсанда шейді. Вот иду ларца хуравласы, Күрдім замақсын бе ұзы құрасы, пиркене білдереген шығынулы, условия беслесви шығыне білдереген конструктивді предложение зембе ұзы құрсасын биде мәлі полетсе. Тогда ебе сире енірсенден азырғанма